Is mis Catriona agus ha seo an tripacham go bhád náisianta an an glasachu. Chiadrúd féimi sin pack. Is mí san dhai in ghuan sí scilte fa mu agus ben a bhaint Ha sin déisiir sa fáil a bhaint. Sin junior ag an Real Food Café. Seo far a bhfuil mé dul a cattle son an seachcin seo agus ha an leapi acum goma córstel. Chai sin ar an Subway go an cóarpis piano acum. Chun an chóirpis piano inist, agus am uafsach nervous agus vidin cúteach bha tar staide bha fé maci na dal sias agus tuas agus mi gama Skye inist. Ru mi cead a bhaite an a piano mi gama choiste, mis muihu gon dían mi ma ha a déisiil inist. Hur sin junior agus hur sin hotdog gama blasta. Lodach sin carnival ar Argyle Street by gama spórsal. Ha seo an tai a ha sin a fudachán. Chai sin go Kelvin Grove agus chunig sin na carat sin acin. Chai sin go tar different cafes agus restaurants cúteach. Gama blasta. So amach het a fáid ha sin dul guitarde for Ashkin Mar Science Centre. Agus ha seo héiste fad a bhfuil mise a fudach. Agus chunig sin an ceanarsteachí Meister Atkins ar na street. Ha jamar sinist agus thuir mi arist ma an an competition Shine acum, thuir mi an darna acha bhó fichadúne an sa chóarpis agus ha mi gama taliste. Cheery. Ha mi déisiil le go bhád anist, thuir mi arist ma an sa barste facum ach cha dúir mi tresah darna nó chiad ach mi a feich cíntar bharachte glas chuinist. Clachgi Gaelic. Chunig sin an teacher ag na bràithrean acum, Mrs. Robertson. Chai sin go an Transport Museum agus an time capsule agus ice skating ba sin go matrang. Chai sin go Sean the Sheep Farmageddon. Ja, mi dhéirigh an an glaschu agus ha sin pack na bacíchin acin ariocht son a fáilh gachi go an chillan Skye nach ganist. Cheery lepi, cheery staire, kitchen. An droch is chillan Skye noch. Ha sin ann an héiste anist, ha sin díadach chachi. Ha sin yachi. Agus ha undiac uren an san eiche.
agus tá sin ula go Skye. So, hí sin an bhbliana. Tíri. Tíri ó thuile duine.